Home Minister Barim Jong Jela Makhalaya Uba HDR Lengdo Uba di menta ukertong jong ke UDP na soyong constituency ula khalat no haka arpeuterik Februari arjar arpulai katkum khubor bali yoklum laong ba ula kelon kensan haka por balong meeting Uba HDR Lengdo ya uba latip kerteng bat balaju khot ijru umahe ulapun kre banyakon kum ukertong UDP na soyong constituency menta usnem arjar arpulai Uba HDR Lengdo ude unom ikmat ba ai kecing syukri kabas lembah ya ka soyong constituency kum UMLA arpusan senem kenti ula job ya ka election ha usnem khat khandai spa pra naka party HSPDP arsin ula job naka party HSPDP batlai sin naka party Congress ba HDR Lengdo ulong ru UMDC Barim jong ka soyong constituency ulalong ru uwei na kinong mikmat ubala ibah haka kamsan perthai Uba HDR Lengdo ulong ru unong mikmat batbit bat uba syampang ba bat ula bat ru shibon teli kitnat trekam hak sorkar kabala dem shua bon syarem no Uba HDR ula bat kum menteri ki kampo ing hak sorkar kabayalam da doktor mukul sangma Henry House nem arajar kat pra Uba HDR ula yakun naka party Congress Henry ula syak remno ha Uba samlin malengyang da rius pa arpu arbon hakane kinti kabamenta Uba HDR ula pen kre banyakun yak election naka party UDP na kasoyong constituency Henry da kecing snyosi ula khalat no na kan ka perthai haka arpeuterik Februari arjar arpulai kacing khalat jo kalong kacing nong ka bakrau ya ka yang kasam ya ka soyong constituency pat ka jelai ro ko